sklopu kampusa i dalje izaziva nezadovoljstvo među studentima. Mladi liberali tvrde da bi bilo bolje da se otvorila menza, a iz studentskog centra odgovaraju kako za nju nemaju dovoljno novca. Treba li studentima kafić ili menza? Za Hrvoja Bašića dvojbe nema. U Splitu gravitira oko 20.000 studenata. Mi otprilike imamo 4 menze koje trenutno rade, to je možda neki 500-tinjak sljedećih mjesta, to je apsolutno malo. U uređenje i opremanje, prema mišljenju mnogih nepotrebnog SC-ova kafića u kampusu, utrošeno je 1.200.000 kuna. U menzama su svakodnevno sve veće gužve i potrebnija je po meni bila ta menza nego ovaj kafić. Ako su našli novac za kafić, ja mislim da mogu naći novac i za menzu. 600 studenata iz doma napokon ima gdje popiti kavu, ističe ravnateljica studentskog centra. Razočarana je što se sve previše napuhalo i dobilo političku dimenziju. Prozivati studentski centar da stavlja jedan kafić pred jednu menzu je stvarno zločesto. Naravno da su menze prioritet, kaže Raos. Za Indeks u središtu grada već 5 godina traje pravna bitka. Ta će menza obećava biti otvorena početkom sljedeće akademske godine. I ovo su nekakve zlonamjerni nekakvi istupi mladih liberala, zato što je ovaj kafić od samog početka je bio u projektu samog kampusa. Prema tome, da bi studentski centar rasteretio državni proračun, pa da bi ostalo nešto novaca za menzu, je uložio sva vlastita sredstva. Zaradili su ih iznajmljivanjem soba ljeti, cateringom i posredovanjem pri zapošljavanju. Za novu menzu u kampusu potrebno je 10 milijuna kuna. To je ipak previše, pa se SC nada novcu iz europskih fondova.